newtv da punamku taram nokchari newtv gi ayukta sandokchaba news analysis ming tabiru punamku han mamakta da dongi host Heeyaileima tongbramna taram nokchaba loine nei koknona krumjari ekogi manipur da imphal da phongba tongan ba ekogi pauche sing da maruina phongli hapli ba kogi news headline sing asi koi khana naina jaba si ming tabiruba punamku han taram nokchaba loine na masigi news analysis asida ekogi khana naina ba si saruk yawina bagi tamakta kogi pabung posangmum Sonamani lengshin bidro lere ahan bangta da kogi pabung Sonamani political analyst bu taram nokchari thagachari pabung amtang kogi tongan ba pauche sing the phong liba headline si amtang pathokcharake mathang manaw naina ijel express ta furup kayana saruk yaduna cherau singda leiba athauba singi khubamda haikat lekhat tamkhre awang nongpok ki lambi sing US ki thakta semnanaba thaurang tauri gatkari wakaf amendment 1 na muslim singda chauna sokhali megachandra huyen lan pauda Churachandpur dagi gari mapot oina laktuna thangjing ching kahandanaba honakre army amasung CRPF na furup animaki mioi amata changhan khidre April 10 athauba singi numit pangthoktuna PLA gi laikhidraba lanmi singi maphamda leishu katuna ikai khumnakre PR tha taruk leigadaba male wakaf ekti mai wakaf eki mayokta Supreme Court ta wakat lagani ibobi Naharol gi thaudangda thangjing ching karak tanaba kuki singna chingkhong da famjin kre maitei sing ka danaba security na wakta da thatkre ching amadi tamdagi lakpa mioi lishing kayana saruk yaduna thauba singi ningsing numit pangthokre kuki militant singna konsa khulda chathakiba thawong adu naga singi lam munnaba hotnabani ELNCA Arambai Tengol Kanagumba Amatagi Mayokta Thoglakhiba nate Ifurup Amadi Lining Kanjanaba Thoglakibani Sanalaipakta Manipur Miyamgi Chapchava Firep Launanaba Kokomina Mifam Pangthokpa Haukre Manipur gi irang loire hairibasi Amit Shah amasung India lengakna machin thibani Kokomi Wakaf Amendment Act 2025 asi Constitution gi mayoktani o ibobi ek asi gi mayokta Supreme Court na thengnaragani Congress Wakaf Amendment Act Congress na ain gi oiba maungda Supreme Court ta thengnaragani o ibobi NPP amasung JDU na hojikta yaningdaba phongdorakli bashi wahanthok leite Union Home Minister gi wafam Manipur gi miyamda chauna minambani athauba Sanga Express ta athauba singi mafam dai kai khumnaba utkre Wakaf Amendment Act ta Congress na hai Constitution gi mayoktani Supreme Court na wakat lagani RPF na thagat pa phongdorakli asumna pabung tongan ba pauche singda khoi gi maroi ba ngasi gi khoi gi headline singni pabung ahan ba dai khoi gi sanalaipak yauriba ekogi masida Manipur miyamgi chapchaba firep launanaba kokomina mifam pangthokpa hokre Manipur gi irang loire hairibashi Amit Shah amasung India lengak na machin thibani haina kokomi gi maikei dagi phungdorakli pabung lakadoriba megi tang ahum sida ekogi maitei madi koki gi conflict asi hoi chahi ani phagadoribani masigi chapchaba waroishin ama puraknabagi damakta khogi kokomi na sinduna lakadoriba megi tang ahum sida Kuman Lampakta haidi ekogi People's Convention on Manipur Crisis haidana ekogi mifam amasu pangthokadori duga masida ekogi Union Home Minister Amit Shah na Manipur da irang loire hairibasi machin thibani haibasi gi matangda pabung India government na Manipur da yengliba miyeng sigi matangda pabung gi oiba mot kari thambini angtang thambiu pab Heeyaileima ahamdu muthachari notice undobusu aina thachari malim tabir percent kok nonjari Jangbiu Bharat Sarkar Sena Tauri Base Mako se oidaba se amuk ngang matarabadi oidaba du kupkhat nama honabada oidaba tarar ngang mataba ngamoidaba tauroidaba thabak ado mayik seng namon haibam thoi amuk haigi wadu di anir khanbam thokte
मसे मयाम न खंग न लोरबनी चीन को की जो टेररिस्ट सिंह से सगुली बसे भारत सरकार न सगुट पनी भारत सरकार न मकोई बु कुप्शन बनी अकोई बु नाम भारत सरकार न नमधरगा ngasi mangangani hayeng mangangani hangchit mangangani adugo undercover intelligence branch ki da wahi amali undercover haidna undercover se mi mamangdagi phajina utpa manungdana aina tawgudaba tabak aige policy program do kanam da khangdana ing tapna tangdulita na tawbudu undercover kauye koina asipun mo bharat sarkar na tolbi chahi ani helba sibau ngasi bo simang da bharat sarkar na akoi bu khong pullaga thammiba kilometer 35 ki manung da thammiba asipun mo sibu mana khangna mana mase kho shanti porabani mokoi janaga dorabani adu tawdorabani ada tawdorabani haina oidaba asungang ba se bharat sarkar habisi malim da democracy ki maram da India is the largest populated country ni yam afawbo yam na maming chatlaba se hajigi paliba sarkar NDA nati koi paliba koi ki BJP ki sarkar sne pura pumut mutat pa pungang manghan ba oidaba to ngang base oina bharat sarkar na thoya bharat sarkar na tahulliba lilani bharat sarkar na saugat pani chin ko ki josu mizoram deliba the mijo singh sibu mizoram deliba chief minister mizoram deliba congress ki koi rajya sabha ki MP banlalla makoi ka simona myanmar ta ka tharaga makoi gi khujin da toru chahi ani se undercover da phino kupsal ga thambaduna toruga moi season asonda akoi bu apang masiraga kilometer 35 di helanda la thammi besibu karamba भारत की नखो की न्याय संहिता भारत की नागरिक संहिता तक लेरी बसिबु कर्मने नखो न लो से सेम के भारत सरकार नखो न ओइद बंगांग से नखो इकाई दरबने भारत सरकार चिंथी बहाय बसे अमुक्ति शोइदन थी बसुजाई अदु करेक्शन तौननो होनबदा चही चाम चंगदोरी बनको चही अनि दी नचिन थी रे भारत सरकार ओइदबंगांगे भारत सरकार तौसनब भारत सरकार नमित न नाम खोइद उसलग नमदनी पांगथोगा चीन कुकी जोबु नोनि सिजनबसु ओइदब तबसु भारत सरकार ओइदबंगांग बसे करिय तमक्तनो बीजेपी मणिपुर दलिब बीजेपी नखोय में मणिपुर प्रजा में नसक्स उठकनो MLA ka oina leriba noise na punsida na vote ka se lep kanu na koi so oida bangang with the power bane na koi so na koi gi adigi center ni haidana adangang ngata tar ga na koi mase na ta phammun mode pumut bothat na si PR lai haji governor kai duk dori bharat sarkar makha da governor lai re mai kadi governor have se PR dadi bharat sarkar makha da libam thokte mas independently ma exercise ta gudam of course within the periphery within the ambit of the Indian constitution makada tawgidabne ato jile ribasidene khone sum jengbada bharat sarkar na khudum bi thillaga tawhai sitau haidana akoi gi kanigi laiba kui rajyapal da tawbagum tawbra khai ko jingnabam poi rajyapal da free hoengedabne माँ की मार से चीफ मिनिस्टर से पूरी बनी माँ गवर्नर से पूरी अनि रखनी और तोड़ी पुन मसे सुंथा थाजदे भारत सरकार वो ओई दबंगांग बनी मणिपुर दले बमते पुन मक मणिपुरी पुन मपु नमथर गत थम्मे पुन मक असे मस्य खोय म मितपंग भम थई मणिपुर की शेयरसो मयम यू वेक अप मणिपुर द शेयरसो नखोय मम अकाई बम खोय पाम दबम लेइने नखोय ग्रुप जामनबा फिरान यम पाइवे तानबा आई हन प्रेस क्लब ता चल आई हन फोंदो उद्रदे आई मिंगसे मसे हायोद्रबदे आई से मीना सखंगरोय आई मयाम लेरिबा चौ मयाम लोय थादोगा आई से हौदोंग मयाम मकोक नतरसु उची मयाम मकोक न आई सु प्रेस क्लब ता चल आई से स्टेटमेंट नो पीदब जाते हाइबा करी कैपेसिटी द नोय न दुमाई तोंग तौरिनो कोकोमी पूरी कोकोमी से मैम रिकॉग्नाइज तौरी हाइरबनी ना कोकोमी माओसी इनसी कोकोमी ने लालबदे मखोंग पानी चिंधसी मखोई सको न पान को इंधोक्सी अमुको खंगदे UCM खंगदे अम खंगदे लुक यंखई मंगा हुंबू मखोई दे एफिलिएशन तौरी हाई अदोइदे मखोई न पुब तंजासिग मखोई दे खोने गाइड पीसी मखोई बखोई न ममित थिल ताक्सी इचा ngate इनाउ ngteni मखोई मैम से कोई न सेमाबदे भारत द रिप्रेजेंट तौरप तंजाद मतिक चाबमी
यूनाइटेड नेशन का चल रिप्रेजेंट तौरीब मियोई सिंगदुना चतना भारत सरकार का वारी सानब खोनब मोइसु मयाम पुनम का सीएसओस मयाम पुनम का तानब इंटेलेक्चुअल मयाम दिगी एडवाइस लौबा मदि पॉलिटिशियंस मयाम दिस ओपिनियन लौबा अहल मंदी के पाउताक से लौबा कोकोमी और सीएसओस मयाम पुनम पल्लगा अंडर वन अम्ब्रेला अखोई चटकदब मधुगतिन भारत सरकार ने कोई कीगदब अखोई उसिटकदब अखोई मसेन मचेत मचेत तानरगा भारत सरकार धाना को कनगी होम डिपार्टमेंट की ऑफिसर टॉप रैंकिंग करना कौड़ियन मी मंगा तरुक मसक उठ चलुरे व्हाट डिड यू ब्रिंग इट what solution you have given them kari na koi hairami kari tauri marak antang thachage haibiu koi handak chalu badu phauda koi gi cookie gi mai kai da gi point ani ga puthora idune baibadi hai ba koi gi folks ka muko ga si people gi mandate ta yada ba dugumba civil society organization amani phauda haidana cookie gi mai kai da gi hairidana aduna pabung handak pangthoka doriba kokomi gi tang ahum gi koi gi khomalam pak ta pangthoka doriba people's convention on manipur crisis hai sin hai ba khongcha chida koi gi athauba chauna koi gi thau puriba खुराइजम थौबना सुदुम पनबिरी मसिदा हाइबदी मियाम की ओइबा चप चाब फिरेप अमदी लौगनी हाइबदी दुम हाइ को पाबुं फिरेप से लौनी हाइबसिदी याम कुइरे अदुमपु मियाम की ओइबा खोगी मणिपुर की ओइबा चप चाब फिरेप से नसी फाव लौब ngamdabasine हौजिक प्रेसिडेंट रूल लाख्रेसिनी पॉपुलर गवर्नमेंट रिजाइन तौरगा पाबुं हंदकी लाकदोरिबा खोगी तांगहुंगी खोंगचत से कै मिफम से मसिदा मियाम द करी करी मैसेज पिनिंगी पाबुं मसि जो हम तंगाई फदबा समन हाइरगा अखोई से अनी पुन मजा तब से अखोई ईद लेरबन मसिन शोरी बजे कोइना ngasai gi na habise kokomi se mayam na accept tawrabra tawdirbra praja mayam na hangbada mase 54 55 look mayam pullaga kokomi se support tawi haidana ko uba pangi taba pangi kokomi se powerful oina mayam gi tamuk asi matang da ai look na tongan ba Heeyaileima gi look na tongan ba adi Mr Miraj na tongan ba adu na tongan ba koi tawba hunadi karam look to mayam na pullu sagut laga thaga da ba machin tong mami mayam the government of India the mamit the thillaga ngang mi points to point preparations fully prepared tuition tawraga chatla ngang da banya jam nei kai ni ngai de dun pan bi wahi ma chin cookie jogi group na bo haire ne sidi mite community digi laiba representative mayam sidi manipuri gi mandate mayam gi natte haidana kayam ni kai no ko ising de chongdhar ge shibun phatri bro करीगनो दुग्यन फिरान पाइनिंग बा अतुग्यन लीडर ओनिंग बसे करीगी तमक्तनो मयाम हजे कौड़ी कोकोमिने कौड़ी से मयाम खै चटकनी तागनी मोय एडवाइस लोगुनी हाइली गुड शुड बी डन लाइक दिस इंटेलेक्चुअल मयाम लेडी writers forum kayam lady politicians kayam lady malim da maming chalba mayam miui mayam lady makoi mayam tatuk to sin tagun ima look kis mayam tanag punna tanaraga mayam du opinion se lorga modigi conclusion amulaga bharat sarkar da kor pong na muk na chatka da bane adutin bharat sarkar na khanga dori base hatan nangro do na hana chatlaga mi mari nga chatlaga koi ru kari wari sharu ga ka hana chatla yengu bani kari tori irang ne asum wahi haidoruk pajam ni kai ngai na da thokre matung masum thawak sa togunu tobigunu na ta togunu akoi mai pubungam de adun kokomi na haji moin puthori base kokomi se United Nations pau chatna mon represent tobungam ba adu mulubni haina khon seloi European Manipuri Associations adigi world gi mite gi mayam pun lup pun mun se loina American Manipuri Association na se loina support tawri bani atu da tu lup sina purputan jada akoi why not akoi mayam pullu sagotsi makoi se Manipuri ni Asia Manipuri ni Heeyaileima se Manipuri ni akoi mayam da matik chaba min haron singang ba kopangam ba khang ba in details the Indian history in detail Indian constitutions and article detailed khang ba mi adu mamioi manga ma tarukama kokomi ne khallaga ati dige se karagumba intellectual amani jaru se moi se puru pulpun chabina bajai kokomi ne ngakto ina mase ko reserve to busunatte kokomi ne if see things oh nate amko this amatang low see usiam this amatang sang low see imalup this amatang sang low see akoi gi se ani hum je chatsi taruk se chap manaraga wahi amatada group amada phaminaraga eyeball to eyeball mit ka chanaraga point to point
akoin dominant tawraga ngang dabani adu te mina bharat sarkar lo intelligence department siga chaidan leiri punamak sin adom ni chatrani de adom history seat punamak se loine delhi de moi table de loine leirabani ne what is that bloody that Sonamani Singh capacity? What is the Heeyaileima capacity? Moi impal lakre say what she is, what she was, what she is doing now, what she is going to utter. I was a completely brief history. Say the leader loan table the loan later bane. This is the role of the intelligence department, intelligence bureau, and subsidiary intelligence bureau, and this is the role of the special bureau. Tam se koi dise tamune. Because we were in the same department. Hi, but today, we have seen the world. We have worked with the Prime Minister, Presidents, and the Governor and the Chief Ministers entire this country. Shut my mouth. I have my limitation. As a mete, I will contravene. I will violate these norms because I am a Manipuri. I must protect my Manipur first. I will die for Manipur first. Nakoine kange kole ladikara tamure kole MA tamure LLB to so what? Your MA and LLB you keep in your pocket. Mayam punamagte tamune nakoy CSOs mayam nakoy de hinmang tani ne nakoy lupama sare Delhi chal wangang mudir natte ne. What capacity you have? What authority you have? How much knowledge you possess? How you could hypnotize them? Other lady with Delhi, the Pamna lady, Dunia, you cook sanali, music, and warm hung, but the unusual Kumbanga Mukta, the Akwid Ikai Long Haina, Long Haidunta. The Topigano, Mayam can see. Hong which away ABC, can see Mayam, the color Mayam advisor low, Hajiko community west. Okay, I appreciate and should do it. This is the proper way. The call you Prajamayam, the Peshabo Kaira, Komiam Kaira Chelo, the Komiam Chelaga by Yer Chelo. No, Chalu aeroplane Chelo, Manipur on the lady show, go and fight. I know Komiam, Chenabor, Pig the Mihaba. Lamjan Tanori the name. Upper me, Matic Chow me, had to a top lady was Mok punching Halakadum Nakoina. I check it, I put on Namunaba, at the Hindustan Times of Honaba, Times of India, the Ponaba, I Manipur Lakmani, I Lamjan Tanarito, Nangi Poto, Ulang Poto, Nangin Pidano Utpajay, Nang Nachanasil Utpajay, okay, the winning the noto. We want the result oriented. Anybody whosoever goes to Delhi and discuss with eyeball to eyeball with the Prime Minister or the Prime Minister, Home Minister, you must have the courage, you must have the confidence to talk to them and to convince them in a plausibly high business in detail, fully preparation toraga point to point toraga, Mudumamita Telang, Mudu Bharat Sargan can oh, most is sure about it. Chalaga Sara Kusha Hayawala Punine, Sharchi Tobino Hari the Hanasi Yangoido. I don't know in a Kangi, no in a Noni Chonga, the Manipur Mahamadi Yaro. No Shesos, my Tobujaroi. We want the recognized Sheso. We want the Sheso who can lead the Manipur. Hong which are we ABCD, like I did to MNA, LLB, go to hell. Akunaku Ushite. No CSO and a toga, Piran Piraga, the Impal Munda Pona Bajardi Hindu. This she is a quite pamdi. A queen Pama she is the UN Nangamamba. Akuna Pama the American Namamba. International Human Forum the Namangamba. Delhi the government of India eyeball to eyeball Tanariga point to point warni talk of war that but a Sarkan in Nintaba, Namtaba, Kertemjanba, Togunaka, no message there, sir. She took them, she oigadam sir. She no him Pami was she told the Adeni sir. I will say you must have the guts to say and convince them to a Bharat Sarkar, Madu Mashi so Pami. Okay, thank you very much, Babu. Babu, Makhacha Tazavoina, Kugi, Handaki, Parliament, Lok Sabha, Madi Rajya Sabha, the Yam Kanna, Kugi, debate, Tauraga, passed out with the Umbakugi Work of Amendment 8, 2025, Sinam Maram Urakan, the Kugi Islamic Dharma Chatpa, Kugi Ichili now sing the Kugi and Kugi State, Amadi, National, Amadi Tongan Tongan by Union Territory sing the Pabung issue mato iko masigi matangda Wakaf Amendment 8 Congress na aingi oiba mong the Supreme Court thengnaragani oibobi NPP amasung JDU na hajikta yaning da ba phongdorakli basi wahan thok leite haba warol amasu koigi pongna phamda headline hoina kari pabung sigi matangda koigi handak pass tawriba koigi Wakaf Amendment 8 2025 ki matang se pabung gi mota kari kari thambiningi
What amendment is say mase khana bad mase lawyer roy haji government can work ki gi tamakta koi gi mayam revolution toruba mayam encroachment to a particular community gi religion amadin hain mo koin high ribe se mase parliament amadi rajya sabha de pass the government mase act oina la president no se approve togre mase moi supreme court le chat pa jai supreme court is there Supreme Court से above the government ने yes Supreme Court Chief Justice Prime Minister को ही मैं protocol दे मैं मखा दे लेगी ने but मान पारी बा portfolio से he is supreme supreme नहीं माक अदुन Supreme Court को बनी Supreme Court door is open और सगन में लांग बा corpus से मुझे खरा हंडा बा भाई फरे भारत सरकार दिता उगरे भारत सरकार तो वैसे मुझे people's mandate ने Parliament दा pass तो रिबने Rajya Sabha the pass through then President of India must approve the it has become an act. Janing the ba high with the Supreme Court door is open. Appeal to bojai. Rather than the Thugaiba, Kokaiba, Punaba, Chainaba, strike the overcop. Asidi particularly Thawoina must say Togena Tobra, Irang, Ton must zum Palmatasum level say West Bengal. West Bengal the Mamata Banerjee Chitra Munga Chekuno Sujilamana Pali was said. Ay Mamata Banerjee se ay yam da tara tretra nipan okunrom ma kay aeroplane mo disum tongmani masaya matam de HC aeroplane gi ma akoy executive class su phamde ma 8C hai na ma ki number seat number mo leiya kay executive class ki hai next tarik pad 8C se ma ki permanent my seat ay na ma ka tara tre nipan ay ateti VIP sing chawina da ma ka sung ubo ko patan jada 8C se ma permanent na ma se restless over no pin nasi Bengal tholi ba puna mo se samjeng bada government abo mission mikha narik pagum ui government have justice speak adamni government sagai ama lop ama de sagot laga ati dana amu namthaba at political parties mase fatte political parties sanction Congress khangde koi JDU khangde dije koi SP khangde BJP khangde o Hindutva ki any party ni khangde Muslim gi party ni khangde mase koi gi dharma ge line da religious ke line da koi chaloi tabani India government na pass tawrei base mase ek ona lak patan jada janing da puna rather than the violence rather than the setting fire rather than the communal disharmony, fomenting riots, downing but the Toba Corpato, no Nung Langba Korpa Hindu Gamochakanamu Langani, Musalman Muchakanamu Changani, Asmani Hindu Muslim Visamatam, the chaos the woman say Pate, Toroi Dabani, procession peacefully. I was a no much chapajai, Nini chapaja Thama, Thani, Thahum, Thamari, Garima, Maitadokpa, Madiati Chapatu Mulan, Mutasaluba, Danum the Tokna Bengal, the Todan lady Punim, Bengal Pumang Man Puntu Tahale, even High Court of the West Bengal High Chief Justice now. West Bengal government now, High Court to acquit the Karim to 𝐻 Sipivi Rectre, acquit Karim to Tabak Tobung High Court now. West Bengal की High Court अफाउबा British की colony लेबे ते capital owner लेने में अफाउबा literate और educated और highly कोई educated और म्यूजिक अतन West Bengal द High Court ले जो Chief Justice High रे कोई government of West Bengal ना करीम तंग cooperate तो उधरे करीम ते 𝐻 से पी भी धरे नन कोई NGOs मयम non-governmental organizations label NGOs mayam na akoi bo 𝐻 PBU ne so that we can take some action kya lugar tanim bu masi unprecedented prithvi da amuk tang thokidraba government gi mathak ta court lady court has it above the law above the government therefore everybody bikhani ba mi du issue justice ban peak do ni chief minister ga makal lanton ursu chief minister haider mango da mit singadu banatti to deliver the justice is called the court. Yes. Atubu West Bengal siga Mamata Banerjee na tawri basi langhan gani kokran gani mai thadong gani pura nakan na mudat tawdan angak pa allegation ngasi jo Murshidabad na tawri aduga tawri Siliguri tawri West Bengal no ngani nimit tabas khanna buga chaina buga phunna buga ton just for vote bank tamagtam the politicians sing na tawri basi divide and rule to basi masya koi khar gyan tamam te mang matar badi Manipur se tawro badi Manipur se mang do okay praja okay mang do bani Bharat sarkar na mang do natte communal disharmony
तब लाकनी अदुन हजी तौर बसे वक्त के बोर्ड न तौर बसे मोई एजुकेशन तो बुझे they are going to the Supreme Court. Check at the Supreme Court. Door is open. Door is open. Even Prime Minister matak to moi case is the Supreme Court is liable to summon the Prime Minister. Malapung there's on behalf of the Prime Minister. Maki advocate lakani maki mayam laktan even advocate solicitor general koi lady koli muga koi to moshi loin to gani aduna koi thajamam thoi adu madugi mingda nonga ne numita adum the strike to gari to mai tha mi the bikhana wa ta hoba nung ne ta tharu ba procession ne to nonga ne numita koi to gani work board koi to gani asum ne to lady did that means you have some ill intention it seems I personally feel that it seems that you have some intention legal through the Supreme Court door is open. Supreme Court the Musliman wale the Fatima Bibi mas Muslim nupini Supreme Court ke judge or justice Fatima Bibi Anwar Taimur Assam ke chief minister ke or me bani am the convenience APJ Abdul Kalam Azad India ke afawa world ke afawa president and the scientist kayam ne lere mi Mr Ansari ko vice president taktan ke lone lere me am puno hybrid India di कोई सिरी समनहरगा मैं हमको तो जात बात धर्म तो चत्ता बनी ना let us trust on the judiciary let us have a faith on the government ने सुनता हो तो रुकते then the door is open अतुगी महत्ता नमित खुदिंग नुंग लंगबन नमित खुदिंग law and order problem the tone लेवे से that is the politician you politician तो हम गनु तो भी गनु agitation no mo to nini to it's okay no ngani nimit ba sita sum tong leba sidi enough is enough now no Supreme Court chakna chalu Supreme Court will deliver justice I will some tangai request tau jagi okay pabung thank you pabung makha chatha boina masida kuigi thangjing ching karak tanaba kuki singna chingkhong da famjin khre maitei sing ching ka danaba security na kwakta da that khre haidana kuigi Meitei singi amna maru oiba dugulba powari ga sagonari ba sigumba mafam ama masida kogi March ki tang ni panda Union Home Minister na kogi National Highway amadi tongan balambi sing the free movement laire even akoi hojik president rule ni pawong lairi ba manungse masida lairi ba kogi meitei singi thangjing ching ka duna lai khurungani haiba pawsi sandokhi bagi matungda tongan ba kogi kuki singna masida ka dana ba King ba adu da natana koi Facebook ta su dum I social media da koi gi salai teret ki phiran bo ma koi na yamna karem ka thaina khongpak na net ta na khota na tau basi abung hai bai di even masida tai basi di koi gi lam se even president auji akoi law and order se kadai da no adu gi mathap ta pigri ba directives Union Home Minister na pigri ba directive tam ni pan dagi March ki tang ni pan dagi National Highway amadi tongan ma mafam sing law free movement laire hai base babung pura masidi tayo na ba ngakta ne ba babung kari thambini Heeyaileima Bharat Sarkar se oi da base ngang mase henman greda noi se nachin se phajana thireda I am fully aware what I am talking about nakoi na ngangi ba nakoi na tausan na ba se nakoi ni chin kuki jo sabut le have we knew from before ngasi su nakoi tauri ne don't give such false promise taugunu ne you are too weak you are biased Bharat Sarkar nakoi yo koi thaje dene nakoi se nomai payu nakoi bo underground changu nakoi se anti Indian ohengadore ne we are almost decided to agitate against you Bharat Sarkar narinjan jaudaba nachin thiba nakan namarum dana namit ushallaga nakoina sogotlaga tausan namba sadana aigi ipai pu popam lising chahi lising kayadigi aigi ipai pu popam gu laifam bauna akoi lai khoram handaba taraba nakoina Ram Mandir ke sara Banaras ka tauriba kholiba ama tori prunto madu nakoi se atei country ne la no lai khoram de noi chang da batar noi kari thok de ne nakoi akoi de koi popam ni madu nakoi adi popam ni madu koi lakpani asigumba religious places lai gi popam do koi khoram bagi khudong bo cha ba people nam do Bharat Sarkar noi de phanik shelu ne
भारत सरकार नखोइदी नुपी नबु खर करेजियस ओइन नुपी करेजियस ओइ नुपी दी शी हेन तो लेन नखोइदी आई नुपी अंडर माइन तो बनते नुपी ईश्वर ने पी मैं शक्ति में तोंगा ले नुपी न तो बुंगम नुपा नंगम दे नुपा न तो बुंग नुपी न तो बुंगम दो जारे बट बोथ आर इक्वल बोथ आर इम्पोर्टेंट और नखोइद नचिन थी बस हेन बसे हाउ लॉन्ग आप इस तरह झूठी वादा करते रहेंगे एक तरफ आप आग जलाओगे दूसरी तरफ आपका इसमें पेट्रोल डालोगे घी डालोगे और दूसरी तरफ आप हमें मरहम लगाओगे मणिपुरी लोग हम इसके 2 साल हो गए तुम्हारे शांति बढ़ता अलाप हो जाए करी अलाप तो हो गए मणिपुर थुगान में नुकोई थुगाई बनत रहो मणिपुर तो कोई चलन दो भारत सरकार नुकोई तो हन बनत रहो नकोई ने तौगे हारे बदे इट टेक्स ओनली 1 hour नखोइना नरिंजन जौगदो बनते नखोइना सौगटपनिना नखोइना लालदोमा बु सिजनरगा मिस्टर बल्लल ना कौब राज्यसभा एमपी म्यांमार द नखोइना थारिबनी नखोइना थारगा मा एज एन एनबॉय एज एन चलगा म्यांमार दगी मै चीन कुकी जो मयम गी लम लेपाक से इंडिया द तिलनबा जागतरा हाइद नखोइना तोरंबा प्लान तोरगा सुंदर मणिपुर मै चाकपा मेटे दे क्या है भाई ये मणिपुरी लोग क्या है इनको दंडा चलाओ इनको भाई गोली बरसाओ भाई बिल्कुल खामोश हो जाएंगे तो वह भारत सरकार नचिन थी वह वी हैव नो रिस्पेक्ट चाहे आप जो कुछ भी हो विश्व के सबसे नेता आप बन सकते हैं हमारे लिए अब कुछ भी नहीं हो आप न कोई भी पुल्लत थमी से करीगिनो भारत के संविधान द भारत के जनपथ आप कदाई द आर्टिकल इरे थमगे माय फ्रीडम ऑफ मूवमेंट्स माय फ्रीडम ऑफ स्पीच माय फ्रीडम ऑफ राइट्स व्हाट ऑथोरिटी यू हैव टू सीज फ्रॉम अस भारत सरकार हम आग की तरफ बुलाए हम अब मणिपुरियों का अब बिल्कुल अब साधारण अब जनता की तरफ मत सोचिए हमें अब मत भड़काइए हमारे खून दौड़ रहे हैं हमें आजादी चाहिए हमें अभी ब्रिटिश के जमाने में जो हमारे जो आपका प्री मर्जर एग्रीमेंट में उसमें हम अभी ध्यान दे रहे हैं अब इसके जिम्मेदार भारत सरकार आप खुद ही अब होगे आप अपने औलादों को आप अपने दोस्त को आप अपने एक दूसरे राज्य को मणिपुरियों को अपना अलग थलग से आपने कर दी आप इसकी जिम्मेवारी होगे और मणिपुरियों ने किस लिए अपना बंदूक उठाया अब मजबूर किए थे अभी भी अब मजबूर कर रहे हैं आपने कहा कि बंदूक सब आके सरेंडर करा दो हमारे लोगों ने जाकर के नेक्स्ट डे को पूरा सरेंडर कर दी भारत सरकार आपका क्या मजाल है क्या आपका क्या अधिकार है क्या शक्ति है अब चिंकू की जो से क्यों नहीं उठाया बंदूक अपने क्यों नहीं उठाया भारत सरकार आप निष्पक्ष नहीं है आपका नियत में खोट है भारत सरकार न कोई ने तौरीबो तो हुरान बिलम चत्तो असोंदन नोमई पाइर कफल लगा अखोइबो स्व नमधल थंबा नचिन थीबन वांगांगा भारत का कनुगा अखोइगे नखोइगे कुकी वरिसन करी वरिसन उड़दोरिगे चटपै दरकार लेते ने भारत सरकार कदम से कोई अखोइ मिंग अफव सरुक से न्याय पीर अन्याय पीगदे ngai लेर बनी अखोइ नुंगाइते पुनमक अखोई मणिपुरी पुनम से एंटी इंडियन ओढ़ल बनी भारत सरकार आप इसी का जिम्मेवारी आप हो आप न्याय नहीं कर रहे हैं आप अन्याय कर रहे हैं आप हमारे ऊपर आप ये बिल्कुल इसका फल आप कहीं न कहीं कभी न कभी इसका नतीजा आपको भुगत नहीं होगा भारत सरकार अखोई नुमाइते अखोई से मीनी अदु अखोई सुमाइना नमथदना थमगा चही अनि हंजेलबो अखोई बे किलोमीटर तरा मथोइदे नमथन थम्बिबसेबो आप विश्व के नेता है क्या नेतागिरी कर रहे हैं आप अपने स्टेट को अपने मणिपुरियों को अलग थलग करके हम यहाँ पर कुएं में ढकेल दे करके आप जापान में आप अमेरिका में आप चाइना में इतने सुनाम अर्जन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी और अपने देश में आग जला रहे हैं और हमें आग को ऊपर बिठा करके आप लोग सुनाम कमा रहे हैं वाह वाह ये बड़ी काबिले तारीफ है हमें आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं कोई सम्मान भी नहीं भारत सरकार क्योंकि हमारे दिल में आग जल रहे हैं अखोई खांगमंगम दे भारत सरकार नखुने तौर मियंग से अदुना कोई लाइफम दबो खुरमम दबो सेबु who what authority they have चीन को की जो कशलित व तीन कंग शिवु मखोने तौगे हरदी पुंखाई में फारोय तौगे लाइक खुरंबा हाइबसिदा कोई सिक्योरिटी न ngak सेलगा खुरंबा हाइबसिदा मुक्त मसी कई हाइनी
यामना वखल से शांति दे खोरमगदबने ईश्वर खोरमबा हाइबसे This is my fundamental right. Ngasi Manipur the Christians ye group hana lerim da ji Christian ke church kar lere. Ay koi Hindu ngata lerim mani na koi sil thamba je hai bi jabrane. Ma adig Nagaland la sigala church ma like khoram de nang Nagaland la apne like khoram je hai bi jabrane sibo. Akoi the Christians hai the Jesus Christ pokri mamang digi akoi ipai pugi chahili sing tara ma thoini thudi akoi bi pok akoi idho akoi lali base ibo thang lali base ma te madu leir bani adu nohina akoi bi khoram handi di sibu noi papi ni Bharat Sarkar na koi pap chele bani na koi papi ngaktani akoi na koi bu na koi abhishap tauri maram de na koi miyang nattaba chali na koi nyai pite anai na koi torbu se na koi dam na koi mit amadu salaga amadan ani pangthoga amadan sagalla koi nam thabani nan tauri base phatte tawgunu noi pap chengani na koi pap chelu ngaktani na koi be koi sungta thajade aduna Bharat ki against matam punam to koi leigani because आपका नियत पर खोट है समझिए. Thank you very much Babung. Babung nakal marom dana akhigi titular king akhigi Rajya Sabha gi MP oriba akhigi sana jawbale shembana thamokpa warolama arambai tengol kanagum bagi mayokta tholakibana te ijati kannaba tholakpani haiba akhigi headline me yauri Babung sigi matangda even koigi popular government leiringai da koigi former chief minister Nongthombam Birena lairiba koigi youth sing na makhota khulai pai basi koigi integrity imiti dignity ngak na bagi damaktani makoisi anti Indian nate haba phau pawung lauthoki ko sigi matangda hauji ka koi arambai tengol si kana gumbagi mayokta tholaki banate haidana koigi Rajya Sabha gi MP lesem basana jaw basina phungdoragli masida lakchani mo wafamdi koi hauji khulai pikhalo haidana arambai gi pikhat ki ba pawung aduga kuki gi mai kai dagi di amu yamna phongna ultimatum thabadu dabo makoi gi mai kai dagi di pikhat loi haidana du pikhalaki deba Babung masida lairiba akoigi conflict si one day or another day loidaba yadabne na Babung loirakani matamdu da akoigi arambai tengol gi ichile naw singna laibak kannabagi damakta makota khulai paidana akoi thokibese makoigi maraibak sisu kari oigedagi habasi maksu akoi wadabanate Babung kari thambini ai ahamada Manipur gi lepak kalhuriba kanbikiba arambai tengol thagachari aina kok nunjari Bharat Sarkar na ngak pangamdraba Bharat Sarkar na loop ani da loop amabu sagutlaga Bharat Sarkar na ngak pido bhau man ngak traba tanjada arambai tengol chongthoraktana Manipur gi praja mayambu ngak pibu tamakta amuksu hen amuksu aniraksun ene kok nonjari arambai tengol haibase mase ko underground nati terrorist nati Manipur laingak se macet tarakpa tanjada isagi iramdam ning tambalebak leramba masigi Manipur ase Bharat Sarkar miyeng nattaba changmadagi chin kuki joda saugat laga chahi ani mamang de sokpadulun ngasi bok saguleba se manungda Bharat Sarkar nakoi ke kari adhikar le kari noi haibam thoi arambai tangolda nongmai pukhulun nahan nongmai lishingam ga chani chahom rom akaye पुखल पुखल की मतलब पुखल मोइदबने पुखल मोइदवन नने मनमदी लो हाइबसे नकन पुन मुक्त लो क्वाइदग साथीबा मिहात प ग्रुप पुदी भारत सरकार नखोइन मखोइदगी वाम हाइब ngमदबा नखोइन जोक अग थम्मगा मखोइबना तौनिंगबत तहोलगा नखोइ आर्मी पैरामिलिटरी की लेरिबा असम राइफल CAPF के लेरिबा मयाम पुन मस नखोइन वाये मत हाइदना नखोइन तहोंदना मखोइब तौनिंगबत तहोन थम्मगा कैदोबा तमत अरामबाई तंगोल और अथि खुलाई पबा मयाम मेते लुकपुनमक कैदोबा तम नोंमै सरेंडर और नोंमै कैदोबा तम मोदे पीगदरनो पेपम थोकते who will protect us Bharat Sarkar what guarantee you have that you can protect my life आपका आर्मी आपका असम राइफल अब CAPF बिल्कुल खामोशी बैठा है क्योंकि आपका कोई इशारा नहीं आपका कोई आदेश नहीं कोई सेल्फ हेल्प फॉर द सेल्फ प्रोटेक्शन ऑफ माई लाइफ फॉर माई सिक्योरिटी
Kajuwi Tamakta Nomi Pairoi, Pai the Mipumulona Paikadone, because you have miserably failed Bharat Sarkar. Nakoina Koibu, Jentina Tobadigini, Nashakuna Toy Punamase. Aduna Arambai Tangol, Nomi Kadunsa San Tom Tokte, Hanatoki Pulmus Tobam Toktabani, Adu Pagadra Haina Bharat Sarkar said Chumnachapra, Haini Jim Nomi Lishing Muchani Chum, Hanet. Picket cube the other works at all Moitabani. Madam the low high Chinguki Jonam Nomi Piper, license out the illegal arms, Mayam Podaga, Mayan multi Podaga, Mayam drone, Porokna Tada, no Kotna Tori Punamusidi, Bharat Sarkar Mamitu Shanana Lairaka Aduka. A coin of Nomi self defense that Labor say a quick lepak singang and ling of singang to with the Bharat Sarkar Kya Adhikar Hepka. Nangikari writes like you. What is the locus standi that Bharat Sarkar that you have to do with this, the Arambai Tangol and other elements who are protecting Manipur, who are protecting Manipuris, as you have closed your eyes rather than you are supporting the 𝐶𝐿 terrorists. Adunai must support the no may pivanoid, surrender to them, that they would pick up from Sudok Tokte. You have to defend us. You protect our life. Yes, we have no faith, no trust on the Indian government, any agency. How is it Tamjangi? April Tang Mangata, Konsakulda, Nagasing, Ichilina sing a yum shaming the Cookie Kulai Piper Singna, a quickie. Mapamdugi village chief Pawayawdana Pawung Yam Tina Mui and Shoki Mui Nipanamana Koi Shoktana Tokiko Sigi Matang the Su Makoi Cookie militant sing the Tauribisilam Kopson Bagi Matang Dani Makoi Lamni Haidana Sigi Matang the Pawung Heidi Handak Chorachan Podasu Adum Marga Baitega Amu Tokareko Ado even Maitega Cookie conflicts a loid Maraxida, Nagagi Consakul, Sidasu, Acha Irang among Togla never. Babung Sida Kogi NRC, Matang the 1950 Ganoga, 60 Amana 1951 at the Pabon. 1961. Amana 61. Masi Sigim 1951 the Changapagai City indigenous Kukini Hairiko. Masi the Su Pabon NRC issue the Matawala delimitation issue at a Wato Akoji lady. It process ID issues in the Iroilushindana. Adumagna Masigi Karamana 1951 Hari Karamana 1961 Hari Masina so Mungasagi in Sanagadori Basi Karambasa Hidagi Sanadoino Lengang Namahai, CSO Sing Namahai, Shimagna Sokoi, Cookie Sing the Kando Kandinta Wimatang, the sort of confusion of Madam Labor. Pabusim Tang Pabuka. Young you Rasniti the job was Kudong Chavalogatani. My the Palio government Punamak. Kangna Yadeva Kangna as a vote bangni, Modi Emily Marie Manga Logo Dorumni, Moi Sakarjana was a chat, Karasa Legan Sakarjana was a chat, Machine when a Karipapunamagase. Lepak Nimba is a Manipudam Telete. Moi Masagi Kudung Chava, Masai Kanabatiba, Adumiteko. I Lebaka Kanmanate. I chin cookie job, terrorist sing shit, Aina, Namujabangi, I don't know the target bomb delay ko chin cookie joe. Nakoi Patabalam chat Kaya Taurus, Nakoi say, Oi the Mangang, the number one deliver say, I tagali. Mina hai non poktagi, Numitoi hai non chupti toy, I don't know him, I'm going chap money. Malam the Lepun Lun hai non chupti, Numitok, non put toy, but no then non chupti, Numitoy, no chop money. Unity. Metake a dog game. I could among with them on Macung Pinching Dagany, among Ngang Macung Pinching the Adun Tawra, ain't Ngang such a manakari Kangadai, Modernity Mulivase. At the Chin Buku Jono Kubin Namtanga Manate, a Quini San is San Namda, Gunamtabania. Mamang in the Palio Sarkar, Mayam Punamuna Chin Cookie Jo, terrorists, Mayam Sing Shibu, free Taruba, Tajuruba, Chingmini, Moila, the boat banker, Pangani, Kokani, Mayan Mardi, Pusalo, Kasukai, and a Lampata, Mayam Pishanba, Madi Mako, the Civil Tribe Pishanba, Cochan Matau, the Pomang and Pungum Tum, let me say, Biren Matandi Matam, the Biren Matam the Kiatorum, the Mama in Palio Sarkar, Chahin Pujang, Mamang the Luin Torok, because they are selfish. Tung the Kariorican is a Sasung Kangaba. Nasa Mizoram Nasa Nagaland Gum the Mapani Miamuting Indian Lamachin Leviate. A question of Lakum Pigan and revenue patam the Tau is my revenue minister's meeting at Tanayam Uramba. Len Survey of Punamuk, surveyor Punamuk officer meeting at Tani.
चिंग लिबा मयाम सिंग अदु मै इंची ओन बा फुट ओन मी यम काकट को मोय हाइना दबनेना से न रेवेन्यू लग्जो वय रेवेन्यू लोबो से जिरी कसे लोन लम पता कसे चिन को की जो टेररिस्ट पिसलंबा जमदी मथंग मत पुपी दे पिसनबा रेवेन्यू आई लाख कुंथानी फुंग फंगोर दे आई नुपी दो खोगी को थौरी गु म चाव सना का सेन अहुम मरिंग मलो लोरे मणिपुर जोंधो से करी काई ने हाइदर जिरी कसे मोय लोय थादन मचिन थी मतनी सिगल इबे मिनिस्टर फम मचिन थी मतनी का चटपंगम चट चल पोंते जिरी से असम द तिनगेन जिरी ले मीना हाइरे हन से यंग बितबा अद हाइरो जिरी से आई गिन अदु से गिन मपुन सिन चत बिरेंद्र चतन कन तरमे बिरेंद्र माय फॉर्म ले ऑनरेबल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मा त्रिपुरा चलमी असम द मंगा तरुक चलमी मा नागालैंड चल मणिपुर द लेहियो चीफ मिनिस्टर म द मखोंग ताव द मोय द इम्फाल लगी अद अखोई करी है अखोई कोइरेंगी दी हेन चनिंग दबा अदि कर माइन तो मणिपुर से कोइना करी है न कोई उखरुल गु मखर चल मनि मसाई पर्सनल इंटरेस्ट और कोई चुराचान पोदा अति जेरी के मो चलु या पुनते अदि जेरी के चा बगान का लोन जोन धोकली से मयांग दोन जोन धोकले ने मणिपुर की मिनिस्टर लोन जोन धोंग तने अदि जेरी सु जोन धोंग मनि मोइन हजि तौरी से अखोई से ईशा नि सागी जात से जोन धोपंग हम सागै नै पैसा बुनि हाइरेदि आदा अमंग संग द ताखे बस पैसा दो मयान खुल्लु नि मखुन नते अदु के चोप नि मिते मणिपुर महन बा मिते लीडर्स मणिपुर द पाइरम बा लंगा के मकोक मयाम मिते नखोइन मंगन बनी मणिपुर मचे ताहनबा मणिपुर द पालंब लेंगा के मयाम पुन नखोइन तोबनी न थाव सादबा मपान मी पुसल लाग लोइन मपान मी नफु चंग पुनते अकोइन कौशन मनी अकोइन पुसन मनी पैसा गी मगुंदा लाख मनी लाख हम मरी पंगदे ऐ कंट्रैक्ट माउन पिसल है कसु काइदे न लोकल मी दे तोको हाइ न असमन मपान मिसल पुसल ngasi नसागी नखोंग नसन जान बने INDA ये नखो से नोय मतम दे से लोइन तोरमी 90% नोई मतम न तौरी बिरेन मतम न खरा तौरंगनी अदुन 100% दि हानगी अखोई ममांग पार्लियामेंट लाइंग आक्तन ताइने सुंगा यारोय you all the past the government purman no koi miam right from the beginning chain pu jangi humbudi no koi kausalamba de thoibe dosa ngakten so don't blame the previous government BJP they are not solely responsible rather you are solely responsible mamang the parliament government no koi miam adun sing haribada इसागी लेंगा इसागी स्टेट से ngak पता द कोई sacrifice तो बताई अदि कोन पैसा रोम द चोप खिबा आई फमलम द चोप खिबा अदि कुकी मैम जोखत खिबा चिन गी मैम कोई टेररिस्ट मैम पुसल भोट लेफन बा मोय कानन बो मोय तोरम बा पुनब आई गी भोट बैंगी तम तो पुनब से कोई ने तहन बने नट बाय द चिन कुकी जो नोय लेप जादी हाइ न मसे कोन पुथोक दो कोन कवर अप तोरगा मोय दे कार बदे आई चीफ मिनिस्टर ओनी द को हाइ बि वखन पुदा वी आर रेस्पोंसिबल अदुने अखोय मिते अखोय से फत्ते इसा सेल्फिश जमना ओय सेल्फलेस ओइबा खरा कोई यम दरकार ले यूनिटी अमा हाइ समथिंग कोई थमजके थैंक यू वेरी मच बाबू सिगे कोई तोंगान बा पाउचे सिंग द फोंग बा कोई हेडलाइन सिंग एनालाइज तौबदा पाबुंगी अचिन बा मतम खरा खजिक्तंग काइथोकपिदुना सरुक याबिदुना याम द मिटनाना कुंग ओइबा याबा वारोल कयामा थंबीबगिदमक्ता हन्नना पाबुंग थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग विद अस नुवाइजे खोगी ngasi news analysis खोगी पाबुंगना तोंगान बा पाबुंगी पॉइंट और व्यूज मागी एक्सपीरियंस पाबुंगी तोंगान बा वारोल कयामा थंबीखरे ngasi gi wenadi खोगी news analysis asi matang asida loisinjabgi ayabadu lojage pinabirasi thank you